Wow. Jose Karame. mufana ukomeye wa APR FC. Genda umufana wa APR ukomeye cyane. Je ni bingahe? Ni ibitego bitatu. Maze kuba bitatu. Mbega agasuzuguro. Bari cyane iyihe? Umva turi gukina na Rayon Sport uri kumva? Yego. Ariko ndumva nishimye kuba dutsinze Rayon Sport. Mwitsinze 3-0. Dutsinze ibitego 3-0. Baba biyemeye. Gira rero ubutumwa uha abakunzi. Banzo uhe n'abakunzi. Hari umuntu wananyemereye ko ntagazongera gufana Rayon Sport uri kumva bitewe n'ukuntu Rayon Sport itsinze nani APR itsinze Rayon Sport. Ntagazongera gufana Rayon. Yanahise nayipostinga direct. None subwo. Nangura abakozi ba APR. Ndaza kubikata nari. Tubwira abakuzi ba Akweka nkubwira. Waba udafana APR ugafana ihe kipe. Nanjye mu Rwanda yo bindi kipe abandi bafana. Rayon Sport njye numva birirwa mu marira abayifana baramarira. Ese bayifana hwikema. Mbega gasuzuguro. Ariko marushimwe. Kuba dutsinze APR, kuba dutsinze Rayon Sport. Ubu uyu munsi sindi burare ino muri Inyagatare. Urarara he? Umunsi ngomba kurara i Kigali. Kuserebura. Ubu tuvugana. N'abape. Ubu tuvugana. Ngiye guhita nkatisha mitingi i Kigali. Ngiye guserebura. Kuko mfite abafana benshi ba Rayon Sport. Inshuti zanjye. Ngomba kugenda nkabafata mu mugongo. Mbogira gutya izo nshuti zawe za Rayon Sport. Gira ubutumwa uzigira bave kuri Rayon cyangwa bazajya bakomeza barwara imitima. Claude. Fasha umbabarire uve ku giti ujye ku muntu. Claude rwose mu majyepfo mbabara uve kuri Rayon Sport kuko Rayon Sport nta kintu gufashije ni nka mani. Buriya nushaka kubikupa nabivuyemo.